Sanibonani bakithi ibizo umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakhokha kumayabo. Namhlanje ngila exhibeni endumbeni kaBaba uShabangu. Umnyaka uqalile bakithi nibonile sisebenze kakhulu eminyakeni odlule sizama ukuthi uBaba uShabangu achaze ngesintu ebantwini bakithi sizama ukuthi sibuyise ukuthi izinto zakithi ebezicashile abantu bezazi ngokuthi zicashile sizame ukuthi siziveze ukwenzela ukuthi masihamba thina izinto zethu zisale abantu bethu babe nendawo la abazobuyela khona bayobona ukuthi hayi sasiphila kanje kungafani namanje othi mawuqala ubuyisa uthi hayi ekadeni kwakunje abantu bethi bring the proof ungabi nayo senzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abantu bethu bakithi babe nakho ukuthi hayi kwelinye ilanga eAVT reality kwakhulunywa nomkhulu Shabangu kwathiwa into zakithi zimi kanje nambu ubufakazi sivula umnyaka bakithi uBaba uShabangu namhlanje ubenze umsebenzi ngicabanga ukuthi abalandelayo la epagini sebebonile izinqampunqampu zama videos lokhu siyishuta siyiphosela laphana abantu besidla abantu bephuza abantu begida kubungazwa sijabulela ukuthi umnyaka uqalile sizocela ukuthi uBaba uShabangu asitshele bakithi ngoba enze umsebenzi omkhulu kangaka namhlanje evula umnyaka yini into enkulu esizoyilindela kulomnyaka yini futhi into ayifisela abantu bakithi kulomnyaka yini futhi into angayifisela abanye abalaphi bendabuko ukuthi senze njani bakithi ukuthi into yethu le sikwazi ukuthi siyibuyise ibe nenhlonipho ihlonipheke. Baba uShabangu siyabonga kakhulu bakithi sikwamukela sithi happy new year Baba uShabangu nanku umnyaka omusha senzani kulomnyaka. Siyalibingelela amagumba amanomhlaba bosisi nabobhuti nabogogo nabomkhulu bonke izihlobo zonke nje jikelele akade benathi nje eminyakeni oqalile nowadlulayo nolwana futhi wadlula ngoba kade sonke mangicabanga lokho esikhamba kule ndima abafikile nabangafikanga bayazi ukuthi umkhulu Shabangu usebenza kanjani kodwa ke engichaza ukuthi mina ngikusho kakhulu kabanzi ngibonga bodadewethu nabo sisabangeleyo enyakeni wesingeneke kakhulu sikubonge lokhu kuNkulunkulu la kumdaba wezulu nomhlaba ukuthi usaphiwe phela la insuku zokuphila bakhona abangafikanga nabakhabe bengagulanga engakusho mina baba omkhulu nje bathe siyenza umsebenzi thizeni kumsebenzi okubonga nje uNkulunkulu umdaba wezulu nomhlaba nabaleli abaphansi ngoba masiphila singaphansi kwabo olwamkhulu lapha kakhulu kuyibonga ukuphila esingakuhlanganisa noma singakumix nokucela nje ubonga nje ukuthi siyaphila nje kuphila kanti ngokunjalo nje ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu esibaphathela khona kulonyaka bazama ukuthi besilandele noma besichase noma belandele kakhulu amazwi ukuthi sesizama ukuthi siwabeke kakhulu kabanzi wena bhuti wami nosisi wami nodadewethu nogogo lapho hleli khona engakusho mina ukuthi emhlabeni lapha sisemhlabeni angifuni ukugqugquzela ukuthi mina ngithi sindiswa indoda ayikhuphule amasokisi usisi kakhuphule amasokisi ngonyaka iba lento ebambekayo esandleni sakho ungakhohle ukuthi lo mnyaka odlulile mhlambe mawuhlulekile kuphuphile yebo kodwa ungavumi hleli ntshela abantu ngithi mina ungazi ube ngcwele uzitshela ukuthi mina ngiyasonta mina vela ngibambe isihlahla ngezini okusalayo sonke siyokufa efuna ukutshela khona mina ngifuna ukutshela khona nje kuphela isibindi nempilo impilo ye-forward cele sidalweni uncedise idlozi lakho ngesihlahla uncedise idlozi lakho ngempande idlozi liyancediswa idlozi alihlalela kuphela bese uyahlala ukuthi bazophela abanike inzuzo yami bengakafiki cha nguyezwa lo muntu esisho njalo uyakukhohlisa idlozi liyancedisa nje umbona nje ngikhuluma nje amadoda khona amajona babamkhulu kwaPendumbeni abawazi umsamulo ukuthi sikulezinye izinto ezikhona zokuphilisa abantu engane ngizidazule kule video yangizwa baba omkhulu kodwa engichaza khona ukuthi mina sesikhona izinto bogogo nabomkhulu eziphilisayo ezingadingi ukuthi uzuhambe mhlambe wena besincindezele ukuthi hayi mina sengisaba sengosathwanthweni njengobona ngizibambele nje into zami mina vele ngiyaphila ngesihlahla lokho uzuza ngakufihla kodwa kungabuya kimsiza ngokuthi akathi yenyasho ngithi ihlala ngalo komfula nami ngihlale ngapha sodiwana emoyeni kodwa ngitshela khona ukuthi idlozi lakho lincedise ngenduku kosema ngazichaza njani uzophinda ubuye magwaza manje sakuthi sihlaziye kahle ukuthi mangithi mina abazama ukuncedisa idlozi zami ukuthi bathini bayenze njani Seke sizwe bakithi abantu abathandaza bethu uNkulunkulu ancediswa uyasho omkhulu ukuthi abantu abalincedisa idlozi ungavuke ekseni uphahle lapha ucela idlozi lakho ukuthi alikusiza ukuthi kube kungekho okuthile okwenzayo
uthi umkhulu liyancedisa idlozi mkhulu benze njani abantu ikakhulukazi abafuna inhlanhla kuloko abantu bafuna imisebenzi kunzima la eGoli abantu bephila yiyo into kakhulu ehlupha abantu ikakhulukazi umsebenzi nesimo sempilo nje imali imendo nemizi ukushada abantu yikho okubahlasele kakhulu ikakhulukazi abantu abasendaweni yokuhamba la eGoli mkhulu benze njani abantu bayakwazi ukusondela lapha bekwazi ukuthi bazovulelwa izinhlanhla bekwazi ukuthi imisebenzi ivele nemendo ivele nemshado obaba beshade nakho okunye okuzinhlanhla okuthile siye sibona ukuthi abantu bakithi okuningi kuvaleka ekuthina amathuba abe mahle sicela ukuthi kube kuhle mkhulu kube mhlophe kulomnyaka ka2026 benze njani abantwana abantu babamkhulu mina ngithi abasondele ndodle bazi mina yazi ukuthi into enza ukuthi ngichaze lapha emuntwini ukuzangizwe kahle angikwazi ukuthi ngibulaphe ukude kakhulu ngisuka sengenza into sengiphonga uyenza kodwa lokho ngizohlele ngikusho ebantwini nyabe sengimane ngiyayenza mina ngithi sondele emsamo sokhanda into phambi kwakho sikhanda into ikhona into ongeke ukwazi ukuthi incedise idlozi lakho engayiyona isithwalo angigqugquzeli futhi ukuthi ihambe ethwala encedisa idlozi kunikeza idlozi lakho amandla inikeza idlozi lakho imfumfu noma ngithi isifutho sokuthi idlozi lakho likwazi ukuba forward linganyathezelwa ngimoya yabathakathi noma yabakudlela umoya noma yabakuchuphile empilweni ukuthi ungaphumeleli kodwa nawe lento ukuncedisayo yazi ukuthi into umuntu usozile ukuthi isigubhu nophondo umuntu usethweni lutho noma ngiliphethe lolungu lwami lolukhohlwa ke asona sithwalo kodwa ubheke ubona ukuthi every year la ungabona impilo yakho ingatshintshi manje khona lapho nje khona zama ukuncedisa idlozi lakho khetha lami angifuni uchaza kabanzi ngalezi zinto lezi ezikhona nje manje ngithi mina zikhona nje emsamo izinto ezinye siba basketini sivalele nje sizihlalele angifuni ukuthi ngizibeke zibe obala umuntu uyaphunyelwa uhambe uyolanda eZambia uhambe uyolanda ngaphi mawulo kuhleli khona lapha eSouth Africa lemithi lapha iyavela ngaphi imithi yaphuphe lapha isikhathi esiningi ikubona eziningi ziyaphuma zilanda pha ngaphandle kwamazwe zibe zithwala isingasebenzi umuntu engaqolanda ngaphandle yena uyamsebenzela wona ubuhleli wona usuzokusebenzela ephuma la uzama ukuthi uthingise ebantwini mawufuna information yakho lokuthwala wazi kunika isikhethu ukambi wakho Sebonga kakhulu bakithi umkhulu Shabangu umnyaka uqala bakithi kuningi esizokwenza bakithi nomkhulu Shabangu kodwa lokhu akuchaza manje ukuthi umnyaka uyaqala mawuyindoda noma ungumama ungunkosikazi ungubaba ungumnumzana uthi umkhulu Shabangu sondela impilo iyancediswa akukho okungabuya kunjalo ngoba kukhona abathakathi esayidini nabo bayanyathezela nani kunyanyathezela nawe sondela umkhulu uthi yena akukho ukutheni azokwenza kodwa uzokhuluma nedlozi lakho ukhushula idlozi lakho bese lisho lona ukuthi khona ukuthile ongancediswa ngakho ukuthi wena ukhuphuke akusikho ukuthwala bakithi okuthiwa mhlawumbe usuzohlupha ubulala ingane wenze ini cha kuyokhulunywa nedlozi lakho lisho ukuthi wena yini into enhle elingakwenzela yona ngoba wonke umuntu njengoba sengixoxe nomkhulu isikhathi eside sesina 2 years umuntu wonke uzalwa enenhlanhla yakhe bakithi kuye kuphambaniseke phambili so abantu besintu abantu bomdabu baya bezama ukuthi balungise khona lokho ukuthi owazalwa nakho bakithi sikubuyisele noma sokunabantu abatheni abakuphazamisile akekho bakithi umuntu ozalwa engenalutho kuzalwa kukhona kuphanza kumseke endleleni mkhulu ngithemba ngeke sitayibona babamkhona sibabe khona ivideo abantu abakahle kahle asibanikeze kanje sithina umuntu imbila yasola umsila ngokulayezela o6885588W2 hamba ezibonela kumkhulu Chabangu noma hlezi uthinteni magwaza uzokuthatha kulethe esigodlweni sikamkhulu Chabangu lapha kamnaka ngizifihla ngikhapi imbaleka kekho ngigadile angila magadi boy angila bani ngikathwe isihlahla mina nedlozi lami engikwazi ukuthi manje namanje ngathi insoma senzeke emuntwini maye ngathwalanga ehamba ngedlozi lakhe ziyenzeka kuze bakwase sebeke bafika bazokutshela magwaza ngiyakungakhehlela emkhawulana Siyabonga kakhulu bakithi nizoyithola bakithi inamba kamkhulu Shabangu sizoyifaka ku comment section ngaphansi sizoyifaka ne account kamkhulu uChabangu ye Facebook mawufuna ukuthi wena uxhumane naye straight direct nizoyifaka ngaphansi kuma comment uyibone uxhumane nomkhulu Shabangu inbox directly uze kuye ukhona la eUvale akakho kude ukhona la eUvale endaweni yaseGoli akatholakala inzima futhi akukho kunzima okuthile ziyena ukuthi mhlawumbe uzohlangana nabantu abaphethe izibhamu endleleni sebethi hayi yenza sokhi awudluli kanje kulula bakithi kusetshenzwa ngesintu sakithi sesinguni ngesintu sakithi abantu abamnyama sobu Africa sondela endumbeni komkhulu Shabangu khona la eUvale ngiyabonga kakhulu mkhulu Shabangu sithokoze ngikhawula siyathokoza